Kublai sibun pi perlop i jonga ki baju kesan dengan nak puas kepor. Ngapan kejing kesan pi kenang mangan la bat mi video nak puas kepor ki video ki bakamba. Kita ki bompat subscribe sembah subscribe pada press the bell icon. Kublai sibun. Kendit threat ke partai lengok ngan kejing lakai ke Argentina bat ke Egypt ha kamit ke bamta. Ha kejing alam nanti kejong Lionel Messi ke Argentina kala qualify ke quarter final jong ke World Cup senam arjar apan riu. Lionel Messi ulah miss ya ke penalti ha kene kamit ke bamta baru kira-kira beng kira-kira toy namar ha kene ke World Cup senam arjar apan riu ulah miss ya ki atli ki penalti. Henry wala kata Lionel Messi umdan kejing do jikerman. Henry kejing dan jikerman ju unikun kat bala banyo yang sinjob. Wat larang Messi penalti Henry ha kejing lakai nyelek kai kamha. Ka Argentina keladu sya kejing kerman hadu kata. Namar tangha ke kelas step ka Egypt kalayo bantap pakai si gol. Lingba kesi gol jong Yasser Ibrahim. Ha kene kejing lekai ke Argentina hi kalanyon teng ek Egypt. Kala persang mantap gol. Ndrai kamla satya. Lingba kejing kun jong ke Egypt banyada yang kebol. Ba kanum ailat ya ke Argentina mantap gol. Haduk kebakut no kene ke kelas step ke Egypt. Kala tam ya ke Argentina kesi gol. Nang ta haka kela mit ke Argentina kamdon ke jengduk jikerman kena kun teng ko persang ban pai ka gol hendrai ha kela mit lepan pai biang ke Egypt kawe ka gol hendrai la cek kawe ar bakadai baka fall takarau kala declare ya kene bakan 6 gol hendrai berartelik tim kelai kun teng ha ka minit ke banru penyopat layo tap da Mustafa Siko ya gol ke baar jong ke Egypt Henry ke Argentina kamdon ke jengduk jikerman hadin kaya kun teng onda ha ka din pat ha ka jing alam nanti ke jong Lionel Messi ha ka minit ke ba nyo pukendai bela tap lingba jong ke gol jong Christian Romero bala assist da Lionel Messi hangta lingba ke gol jong Romero kata ka jeng Argentina karang yok ke jengkerman mat kanya kun biang hadu bana poi suka kmat bani kun berbenlak berpra ya ke Egypt hadu baka Egypt kamlak syuk bentek lakam ya ke Argentina ha ka minit ke ba prapulai la tap da gol lingba ke jong Lionel Messi lingba ke assist ke jong Cancelo Montiel hangta ki tim barok tadi kelai kaj ndrai ke Argentina karanyon teng hadu ba kan poi ke extra time ha ka minit ke ba kendai pau plus r la tap da gol jong Enzo Fernandez bala assist da Lautaro Martinez ha kini kejing lekai hadu kebakut ke Argentina kelatam lemba kesi gol kumta kejing lekai kelapoi kebakut ke Argentina kelatap lai gol ke Egypt ketap argol ke Argentina kelapoi sekejing job ke Argentina kelapoi seketong bakal qualify ke quarter final jong ke senam arjar pedriu ha ka FIFA World Cup